Toni chingi gambariria muriri wa kioto kia omuntu na Kenya mutongoria wa ntuma mwathe abirire koti akirigiria Seneta Mithika Nturi kurura giti kia ugavana Meru na ithikiritwe kotini imwe Nairobi muthenya wa umuthi kiume kithirukire igambarire ni kwari na ukunji wa video ikionania Nturi akithungira na kugwata muntu muka umwe mugaru na wendi wawe mukawani umwe Teresa Laikipia muthenya wa umuthi igambarire riri thikiritwe na njira mutandao ntere inocuchiri nikanitwe ni koti kwariria untu yukire nyumba cia nteto na mwena wa muthitangi kurwa kwandikira muthitangu wa ndani ya ntuku 14 kumenyithia thitango ino igamba riri kathikirwa tariki 9 mweri ututhiete tabo Boniface Mongera agutwira gamba Seneta Contemir bona Mithika Nturi rethitangi bona Mike Makarina kethiro rithikirwa tariki 9 mweri wa 5 mwaka joturi kotini Milimani mbere mugambithania Anthony Murima. It has not been Murima akerekithiria kirikaro gia ntuku enarua kirayukana njira mutambo kana online neriro wakiri ba Seneta Mithika Nturi bona muthomithia nkuru na Elias Mutuma bethiro bakiandika macokejo na kunenkana nyuma ntuku 14 kirotero Mike Makarina kende gamba tumba kwithiro rigite na mbere Makarina na wakiri owe Omari ibarithitie kagamba kanini kigamba rinene iria itawa application ekoromba maromba ya gukinyeria DCI na DPP bathithia certain acts for example kwambiri investigations lakini narua wakili wa Makarina na withdraw the application ira kwate kwenda kumithingata tweta straight ke igamba riongwa na non tuteka turare tukwe maratasi jonde je gamba twaromba twewe ntukwe 14 kenda tumba kwitha tugucokia macokio Kenge mawakiri ba Mike Makarina batongeretu Danstan Omari barigiriri koti kwithiro bakiariria nteto cio Seneta Mithika Nturi mwankariri gamba riri riakinyira muthia twitire koti kwa ya issue kethira muntu rothitanganite mawakili ayomba tuika weta TV nene tumemene yakithumbakia Nturi na yambare kotini na gokwibura igotiritire ni ati uti wakiri okinya rutere ruriku kana ruriku abati kwithira akiaria mantu ya uzule Nturi ya mathuku nontu wakiri ati mea kwithira aina gamba kotini ningi onto aina gamba kotini no akwamba kinya tumemene no akwamba TV ne igamba rero mbakwithwa rigwatena na siasa especially kuthukiria mheshimiwa Nturi rietwa ikenda igita kura ciawe so jogi mantu tukariria koti na tugekira ushahidi bwetu maratasine nke report Ranto Shoro TV kumaja kingina ngine kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera.